ime Oca i Sina i Svetog Duha. Amin. Moji braće i sestre, da se podsjetime na zapovesta Gospodova koja mi govori: ovoj rod demonski se izgonila samo sa post i molitva. Što je to rod demonski? To se svi te oni greovi koji ću večeralo i pravi pred lice Boga. To je rod demonski. I zato je Gospod, za da bi isceli naše duši, dodava, duši do nas spasenje tog posta. Sveta crkva, majka naša, koja se griži za naše spasenje, pred golemite nastanju dobrostrojna spasenje, nas ne učila i ne dala oružje na spasenje na posto. Zato što posto, kako oružje na naše spasenje, on je čuva naša vera i čuva naše zapovesti i čuva svete dobrodetelje evangelski i zato su radost da ga prihvatime ova dobrodetelj posto kako oružje naše spasenje. Naši pravoditelji go izgubili rajot u rajskim uslovi našuvajte zapovest za posto. No evo сега, rajot se zadobiva su ispunuvanje na zapovesta na posto. Zato, dragi braći i sestri, pripremajte Bog za naše spasenje i zagolemite nastanju domostorna spasenjetom, kako i Jeve сега se naodjame u vremenu na apostolski post. Zato so post ne priprema da go proslavime u golemi praznik na svete apostoli Petar i Pavle i na svete apostoli. Postot, kako oružje na spasenje je neodvojen od evangelskih dobrodetelji. Svi te evangelski dobrodetelji prava organski je povezani i ne može jedna bez druga. I zato Gospod, za da go izvrši domostroje naše spasenje, ga izbira svoji te sveti apostoli i učenici, koji naučeni je predat apostolska ta vera i život po sveta apostolska vera. Danes sveta crkva poproslavlja rađanjето na sveti od Jovan prorok preteče i krstel. Dete pustinjak, dete mačenik, ušte od koljevka mačenik. Poslušavme njegovo to rađenje koje ni govoriše svetlo evangelije. Dođa sveti arhangel Gavril pred njegovi otec proroka Zaharija i mu govori deka njegova molitva je uslišena pred Boga i deka će mu se rodi sin koji će vide radost i na nebu i veselije i na mnogo će se zaraduvati od njegovog rađenja. No ovoj pokažal neverije. Kako to će biti koga sam ja star? I moja ta žena je u godini. I zato dobiva kazna. Iako imao primjeri pred sebe, i patrijarh Otavon, i drugi primjeri koji što mu govorili da se pouči na tije primjeri. No to ih zaboravio vjerovatno i posumnjao i pokažao neverije. I zato dobiva i kaznu. Rađanje to nas sveti od preteča Jovan
ogradeno su čuda. Prvo čudo, koga mu se objavila njegovo radnje na Arhangelu, vidjeti posebno i bil kazni so nemilo. A vtoro čudo, koga se rađa sveti od preteča, od svetite Jelisaveta, togaž jazik mu se odvrzuva, za da može da go slavi Boga. I togaž gi govori te zborovi. I ti, dete i otroča, će budeš prorok na Svevišnjog i će ideš pred Него, za da go prigotiš njegovi odpad. Što to znači, draga braća i sestri? Ova zemlja, Luljeto, ja pretvorile vo jedna pustina. Pustina na gde volite. I zato ide Gospod go priprema, sveti od Jovan Preteča, da ide pred Gospoda, da gi pripravi njegovite patišta. Da gi povika Luljeto na pokajanije, kako što ili počnao kada došao na reka da Jordan i se obraćajte, pokajte se da što se približi carstvo to nebesno. Spomnav deka sveti Jovan ušto od malo, kako bebe, mačeni, videći Irod, koga je poubil vitlemski te mladenci, povaral i Него da gubije, misleći deka je to Hristos. I togaž njegovata majka bjegala u pustinja, se zatvarala u preštera i tamo nepomalo kudenovi i umira. A Irod togaž gi ispraća vojnicite u hramot, da go pomara to Zaharija, njegovo to dete. I tamo Него go ubivat, da proliva svoja krv i na toj način mačenički postradova i proroko Zaharija, tatko da nas sveti od preteča, a dodega pak njegovo to dete koji se navlja u pustina, u pustinski uslovi. Možete zamisliti dete od godine i pol, u takvi uslovi sam, no ne je sam. S onego je Bog i angelite Boži i ti je go hranat, go vospitovat, iako nebo to bi bilo pokrov, a zemlja da podnože i leglo njegovo. Jetevo ti je uslovi rasteći, Bog go priprema da se ispolni vremetom i koga se ispolnilo vremetom, go povikuva da go propoveda pokajanje i da go priprema narodu starozaveten za dovađanjito na Mesijata, na Spasitelj, na Iskupitelj, na Svetog, na Sinod Božji, naš od Gospod Isus Hristos. Zato je praznik, golim praznik na sveti od preteča, ispolecom, blagodat i sila, i neka on i nas, kako što go povikao evrejski narod i narod na pokajanje, tako i nas neka ne utvrdimo pokajanijeto, uverata sveta pravoslavna, da i nije možeme, da mu ugodime na Boga i da znajeme koja je naša glavna i jedinstvena cela. Ko Gospod gi povikao apostolite, svojite učenici, da gi utvrdi go verata, da ti koja će da vreme da go pronesat, njegovo to evangelije, njegovo to ime i site krajišta na zemljata, im govore, ajdete po mene, odete po mene i ja se napravam lovcima ljudi. Gospod to prašanje go postavilo na svakovu od nas. Ajdete po mene, se napravam lovci na ljudi. No kako se odi po Boga, dragi braći i sestri? Po Boga se odi, ako na Božjata ljubav odgovarame sa ljubom. Ako je čuvame sveta vera pravoslavna, ako naši otum vide ispolne sa Bogu mislije, ako našto srce go pretvorime u hram na Duho Sveti, kako što li govora sveti apostol, deka našto srce hram na Duho Sveti, deka sme živa crkva Božja. I samo togaž će možeme da odimo po Boga.
A ako odime po svojoj tru, po svojite želbi, ona što je strasno i grešno, toga što sme daleko od spasenije. No zato Sveti predeča i nas ne poviguje na pokajanje. Zašto pokajanje to je sila koja je oslobodila naša duša od sve ona što je grešno, od sve ona što je strasno, od sve ona što gdje vodi našte čekori po pad koji ne vodi u spasenje, nego u večna propast. Neka naš Sveti Jovan Prorok preteči Hrista ne izbavimo od toj pad, nego da zastaneme na noj tesni od evangelski pad i da se iskačuje porajska dalestica koja vodimo živo večer i carstvo nebesno. Srećen i blagosloven rad.